Play pi baro tang dan bad malin haban pen yarap i bayale YouTube temen taksi pen le monetize ya ka channel jonga te sedang IT na i ba in sedang ban pen le ni ka monetize ni ka channel jonga to sai pintangin persang ban monetize ya kan ka channel jong i ba pitar mo kepala ai kerteng ka to Peter Media Channel ila penmi ka we jingroi tang we jingroi la ban monetize ka channel jong i larang ilai ki balong perfect em kom tu kala ban sai so ki kam jong i mo te pa ya ka screen ngas ni phi mentang ilai ya Google Chrome ta ngila don pa YouTube Studio nang tangin login ya tu tangin login to lawan borobar le desktop mode mo ya ka mobile jong phi tem tangin page ka watch hour ngin pe apa monetization la ain em ko option ban apply ngin pe click to monetization to la don ko option nang tu ban apply now mo te apply now mentangin click yo neu apply now tangila click to start review to mentang tu scroll take ang tu nang tangin accept yakini ki terms and condition jong ka ki rules jong ka YouTube mo accept yakani ta click nang tu accept te menta ka step 1 kadang yai to step 1 done la priang ya ka review best term mo la priang ka tu la biang done mo te menta ngin le sa ka step 2 step 2 ngin lem nong ngin click nang ne start nang tu you will be redirected to AdSense for YouTube to complete this step. Do you have any AdSense? Ngin hap klik ang tu, tongin start. Tongin klik. Ang tu don option ang tu. Isi klami ta. No, I don't have. Mo nama bedang de sineng kong in I bet no, I don't have. Click continue. Ap kamat ayat kendat makan network ka khamsuki te pin continue ban le do no u Gmail mo pin le do ne u bala snai ka YouTube ne pin le do we te kan bha hi ban le do ne u ju u ba la link ha ka YouTube te da kan mo nang ne sha khamat te phi la link bat YouTube te la u ne u Gmail jong phi de ban long private ban ta phim de ban link sana setai bai tang ya ka YouTube bai da pha ki bru ka link ba kun tar wat klik bandai su wat klik kulmar su namar yo poi yo sa hak sai kun tai ma te mentang in select kane ka Gmail teler phi kwa ban le business subu menta pin bu description for business inquiry ne for collaboration kum tar ter sna da ki Gmail ulong arta du recovery channel jong phi lene phi bu kerpang bai nam ta ki business bu description jong phi nai le do ne uba link haka YouTube ma tentangin klik daw tu tingin sa blur ya ka Gmail jong phi nam ta privacy nginam pun pau tingin page menta kasuki kena network te ya sha te mentangi poi ha u AdSense ngin hap sna ya u AdSense your channel link tu la dan lupa country ngidai nong India tengi hap ai bai India select India ba e jong ita ngidon India to menta ngin one shop po kini ki terms and condition jong Google AdSense online terms and service bai te hang ne pade la scroll kwa on pule sa pule da phim kwa pule chu scroll bai sa shu sign bai yak to ka jing monjor hang ne I have read and accept the terms mo to set up account tengila set up ya ka account the app hang customer information kan sami pila tikna am bade utu Gmail jong phi mena ya YouTube page menta Peter organization mo de hang ne utu de AdSense customer information AdSense account jong phi ne mo
Peter Utu Marwan sarwan yang dia na. une ula da pipai hadir no yok yang itu mah war kuslai Peter individual depan ai mo individual to mendai organization individual na pidele marwai am individual profile for play payment profile kata ta te hang ne ai ka address jong pi address individual to am Salam sa stick. address lam tiat UP Pian Meghalaya to klik Meghalaya submit entah klik ne submit dah Untuk address lah biar pemilihan ni. review usually take less than a day, but in some cases take a bit longer. You check your account status in YouTube Studio. You redirect, lah redirect here. Tentang in app. Kita ni dah top dah istimewa senang lah biar ni. So in progress. Tegane in progress tengi have an app. Anda lah accept ya kena ke step 2. Konsewan ke step 3 mah ban yo review bang sachisin ya ka YouTube monetization policy te ka shoh kan usip ladai pitar ila le bha ile tang ya ki jingrwa la jong klam copy nang ne nang tai te kanum don jing wet ram lada namar ba kadang ton ha step 2 mah ha step 2 te ngile le pano ya ka tax information tinga hab up nama kadang ton under progress mah in progress ka ton to te hadu bukan da success ke step 2 te nginang le no shwaya ka tax information kata ka US tax information dah kata pate pi klik hau Google AdSense jong pi anta sa klik nang ne po lain klik payment dalah klik payment pai ngan subak bak pensok dah hang ne am klik nang tu na lain klik to payment info klik bank section payment info tapi itu ini am ne jong manage tax information hang ne ka screen mobile sa page ma Tengin klik nang nek manage tax information. Tengin app kendian baka ni dua kasuki. Ta mentah ni sedang na payment account for YouTube India. Ma tengin sedang baik direct sya ke tax information. Scroll sya kadiang PINM add tax information add tax info klik nang tu dengan penerit ya screen kendian tu bahkan biang the start form to app kendian start ya ke form terpenting na ya dai no Gmail dai Tutu 622 dari Gmail dekat. dai am to continue ai simpre aja tung ke to maru di try ta kadang amla ban kata privacy jong i nga chu dai tang unong ya rap mah ta mentang kelawan hakane ke interface kasuki pra kana ruak te ya sya sipar ngingim don studio ta gram hab ya monetize hakali rumah wasnu tang belabiang ke video ka biang tongan company ke screen the United States tax info the what type of account is Peter Marbunyang individual ne non individual pilih individual am they click individual the I next the hang ne pade are you citizen or resident of the United States? Bisa India ni sa United States. Bisa India am tengi I bet no mo. The next to hang tu pada individual labiang tu labiang te ka ya ka AP apply menta. W8BN ne W8ECI. Tengi nong India ngibun ba ngile ba yak ne ka W8BN. Ngin klik nang ne. Ta start W8BN form. Klik. Dengan penerit show screen saya lihat. Bukan dia. Bukan kam syai bah pini yo ibah mah. Kena dua baru ke batut. Tah mentah.
hang nengin hap iaka address identity ma the individual to hang tu kabiang name of beneficial owner Peter Mabanyang ta country Pirinong ayu India India. ni hap India India kajeram haban matro ta India foreign tin optional USITIN US tin hang ni foreign tin pendap ya pan card number jong fi pan card number jong fi pan card number toang yang 7275J. 75J biang anta dengan address same biang okay. Are you claiming a reduced rate of withholding under treaty tax? Hanging I yes. Mo. Te tik hangto. I country biang. Search biang country yang pi India. Te nang tu pede. Special rates and condition. Motion hangto pede. Service or other business income, but not including AdSense for YouTube. Other copyright, motion pictures and TV. Ayang tu. Menta artikel paragraph. Ayat 12 hang tu. Hang ni ayat 15. Klik hang tu. Ayat next. Nyai up ya ka. Ta. One yang tu. Activities and service performed in the US. Has Peter Marvin performed any activities and service for Google within the US or do they expect in the future? I know. I next ya. 15 director. Has Peter klik na tu. I next. Ta. Scroll yang cepo sejarang. Get documents by post. Nepi kuat ka. Go paperless lah so. No. Go paperless no. Kan mana ka? Hak Gmail. Go paperless. Next. Ta. Mur kan mana ka post? I confirm that I have received the generated tax document to the best of my knowledge. Tik nang tu. Next. Nang tu motion not treaty applied PDF. Motion pictures and trita. Tax info under penalties of certify and sign. Sign tu. Check tu. Biar Ito. check. Marbla full ke memori ke phone jangan tinggi sangat kendat tinggi continue yang mo. Tingin I next mo ngilapo yang tu has Peter perform no. Certify that service and provided Google is affiliate will be performed solely outside the US. I next. I agree. I will submit with Yang tu pede. Scroll check bahasa. Hang ne get dokumen by post na hang ne na select by go paperless na wan daga mail mari ong masuk daga mail ma bom dan snong dengan I next itu dan next check itu dan ai bande ai tu biang address biang tu Yes. mulai check menit I next mulai next itu Address spelling na haptik na. unchanged status affidavit I said by under penalty of injury of perjury that the information and tax information not change and remain true correct. Year ketu matsa ketu nice mulai ARM ya scroll bersiapa. Dah ni pada I acknowledge that I am signing the tax Yes, no. information accompanying affiliate affidavit. Yes, I am the beneficial owner. Name
in the tax identity section. Mar ba udah try ngin I yes. Ma, tengil I yes ang tu. Tentangin I ngin I hana full name lang tu patah submit. Ngin page banyak screen mo ngin approve. Lihat approve ta. Status approve submitted 24 August submitted by Peter Marbanyang expire on December 2028. Kemudian renew hadu December arja arfopra.